Ka National People Party NPP Southwest Kasils District haka artrik kulalangkod arjar pulai kala thau biang yak NPP Ranikor Blong kabala du no hadien bau Presiden Barem UMM Dango lembat kiwi pat kinong ilam kilami no nak parti ban lei penyeso no saka BJP ya ka NPP Ranikor Blok la thau hak jelang jong kinong ilam ke NPP hash nong rangthong haka bala jit yo nelbi ti sangma kumu Presiden uba wording sangdiar kum ujnal sekretari bat kiwi kinong kit kam nak women swing bat ka NPYF haka ni singi kinong ilam ke NPP da ka wei kasur kila sim ya karai baki day ban pinyang bay yo kortong napo Ranikor constituency haka ni election sa yeng darbar thawan ka jela kaban long haka arpnyo trik rampang arja arpulai da ka wei kasur kila sim ya karai ban pha ka kerteng unelvi ti sangma bat ka kerteng jong president ka NPP Southwest Kasils District uba kit bor lang nongrem sa state election committee jong ka NPP ban jit yo wei na pedeng jengki kumu kertong haka ni election ban wan ban yakun persya yo ba Pius Marwen kertong ka UDP ba Martin Dango kertong ka BJP nolor ki wei pat ki kertong Jongka National People's Party, Jongka Ranikor Block Unit, Nikular, Banadu Mentakasgi, Ngintrei, Nagabenta, Batpenklain Yaka Party, Banwanra Yakijingkela, Hagadong Gathain, Kamtam Hagaroy Kapar, Nikularo, Balingba kani ke parti, ngintrei hok ye kam, bala bensyar hagi. Pau jing sukmen ke bakrau, baro nangi ngelatip ya kajing long jingman jongka parti kajongi har nepok Ranikor, bat ki babon hakatugas ngi ki ong baki NPP har Ranikor mdonsyo, tenrai hakani kasngi ta kajing sukmen ke bakrau. Wat hai por ibalangkot ibang isu pentip tang da ka SMS haki WhatsApp group nrai katne kinong kersan jong NPP ki poi. Dapat pau nongkong kajing sungo yublay bat yaki pajba jong Ranikor baki lawan ai ya kaniga support nam ta jungi haniga sngi ya kaniga sngi pile ing la siem ya ka yaki artali kirai ka we kalong kumtu kumbang ilayo ya kaban thau thama ya kaniga unit ha kaniga Ranikor block ka jungi hapo kajing ilam uba nelbi ti sangma kum president nang ta kabaar ka bang siem ya ka rai kaniga sngi kadai halor ba ki pajba nang ne ki ong bang idei bandon u candidate tinggal siem ya ka rai bat ha kaniga rai ki pajba kila terwai ya baro angut ki kerteng katai ka kerteng jonga ba kit borlang nongrem bat kumjuru ya ka kerteng jong ba nel biti sangma tika rai ka ba khaddo yano nakaliang jong ka parti high command ke jongi kin rai kata ka jing menjur jong pajba ki bayawan ni ka sngi ban ong ba ngin kersan lada de ya ka kerteng jonga ni lada de ya ka kerteng jong ba nel biti sangma te ya ka jing final ya ka kerteng jong wei kerteng kan long shibet jamit hadin bangin poy shilong ngini syong ya meeting ka kerpang baru national president baru national vice president jongi dikata ka outcome ka bami na ka meeting jongi hoi 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 Jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawalawan kapor ka jingkela rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawalawan kapor ka jingkela